jedinstveno u istoriji da jedan rat započne običnim telegramom. Taj telegram je primio Nikola Pašić u hotelu Evropa. To je tada bila letnja bašta gdje se održavalo čak i filmske projekcije. On je bio tamo rado viđen gost i njegov adjutant je donao taj telegram gdje je Austro-Ugarska zvanično objavila rat Srbiji. Naime, u prvo vreme čak je bilo i sumnja da li je uopšte to pravi telegram, zato što je bilo neobično da se jedan rat započinje običnim telegramom. Ali ta provera je trajala oko sat vremena, nakon toga je ustanovljeno da je stvarno počeo rat, što se uskoro i videlo time što su austro-ugarski topovi krenuli da gađaju Beograd. Time je zvanično počeo najveći sukob u istoriji civilizacije, Prvi svetski rat. Ono što je interesantno također je da su ta dokumenta pisana na francuskom jeziku, što je tada bio jezik diplomatije, kao i objava rata koja je također pisana na francuskom jeziku i odgovor srpske vlade također. Jednostavno tada je francuski jezik bio zvanično jezik diplomatije. Šesta tačka govori da, to jest tu je Austro-Ugarska tražila da Srbija dozvoli njihovim istražiteljima, sudijama i policiji da na teritoriji Srbije rade istraživanja povodom ubistva, na što Srbija nije pristala ili je smatrala da se time ruši samostalnost i nezavisnost Srbije. Engleski ministar spoljnih poslova Edward Grey je tada izjavio da je to najsramotniji ultimatum u istoriji čovečanstva koje nijedna slobodna država ne bi nikad prihvatila. Da se obustavi propaganda protiv Austro-Ugarske monarhije, da se uhapse svi oni koji su optuženi za sudjelovanje u ubistvu nadvojvode France Ferdinanda i njegove žene Sofije, da se obustavi rad svih novina i časopisa koji su nastrojeni protiv Austro-Ugarske monarhije, da se spreči dostava oružja i bilo kakvog ratnog materijala van teritorije Srbije, to jest na teritoriju Bosne i Hercegovine,